Hello, kada kayo aming kakabsat kayo kanya manipo diti liwliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Simang apo datoy paketek ay iyan boxing tayo ng madamdam ha. Thank you Kathleen Molina Pascual iti pananggitid mo dati ading pawit na. Within iti panagyan ko apo dito Spain iti 14 years. Tatanak lang makaawat iti pakete nga kunada kakabsat nga nagapo dita Pilipinas. Pakete nga datoy nagapo apo iti di Pilipinas ng pawit ni ading tilinaon na apo dato ikot datay duwa nga jacket mikin ni Mami May kun datay B8 and mic condenser ko kakabsat ken gagayem. Ala? Luktan tayong kalodal. Pakilukat mo Mami May. Ang unboxing kakabsat ken ni Mami May ti assistant ko dito. Kita mi man nung lustod ako lumbot mo lang datay lumbog mo lati jacket na mami ko ni amoy parang data susum ako makita ta dito. Ano ibaga na ba? Ayan. Okay, baka may shoot ko, okay? Unboxing kakabsat kin gagayem, luktan tayo. Di kasi mo ni chung. Alwadam. Ang as dito akas tacho. Alwadam lang di ko. Ayan. I-unbox mi kakabsat kin gagayem. First time ever for more 14 years staying in Santa Cruz, Tenerife. Kalaalak lang kakabsat kayo gagayem. Tenerife. So nga tatanak lang ang makareceive apo iti pakete nga nagapuday Pilipinas. Nya? Baka dat ka na bayad ito? Kimang pa di 15 ka na. Hindi. Nabagla ko tanapan na ko sa dito. Ayan kakabsat kayo gagayem. Unboxing iti pakete nagapukin ni Kathleen. Datay alwadam Ayan kakabsat, unboxing doa kami kini Mami May excited ako nga makakita kang datay jacket. Jacket iti liwliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Pagarupon kakabsat kang kayem nga sinmangpot natin nga kapag tugtugawak. Ag tugtugawak tatay isango iti simbaan nalagip ko. So in crack ko napanakji post office niya damot gaya mo tay di kano pala 15 nga simangpot kakabsat. Datoy ayan. First ever nga makareceive ka puti pakete nga nagapu iti Pilipinas. Kalpasan iti 14 nga taon iti ayan kakabsat mo rin. Hello, wow, Mami, look at yours. Ayan. That's mine. Yeah, you're red. Red bunog ka. Oh, mama makita ma'am. Wow. Liwliwakon rayaw jacket. Admin. Kita mo mama. Ayan. Dapat mo nakasagay sa imo. Never mind. Isang salmongan. Pabor. Ayan, kakabsat yung gayam. Din mo si Mamputin dagiti dua. Thank you, MJ Guillermo. Uniforms and t-shirt printing. Wow. Iti Kabuluan is Ballesteros Cagayan. Hello to Manong Midel. Wow. And the front side, mama. Front. Yan. Philippines and Admin May. Wow, Mami. You have already remembrance from Liwliwakon rayaw. Sued by the MD Guillermo t-shirt printing of Kabuluan is Ballesteros Cagayan. Okay, alwadam Hinay. Wow, mama. Wow. Next, luktan tayo matapo iti tay kukwa ni host kakabsat. Paki-display mama. Blue mo ti kukwa ni host kakabsat kang gagayem. Admin May ko nana ni Mami May. Dakala po nga dakala po dato yung dakala po dato apo nga. Wow, mama. Okay, kita antay mo tapo ti host. Data mo tapo ti likod na host. Liwliwa and then the front view mama. Okay. Wow, di pa di kuan na yan ti kuan na. Yan kakabsat. Si mang puto na po giti jacket mi Kathleen. So thank you very much sa Kathleen Molina Pascual for your generous ayan. Host Roderick Molina iduling ko datoy. MJ Sportwear ayan kakabsat data ko na MJ Sportwear by Mr. and Mrs. Medel Guillermo iti Kabuluan is Ballesteros Cagayan. Ayan, host Roderick, no nakakita kayo kastuyan nga da jacket kon siya kaya yun nag-awit kami. Yan, duling ko datoy. Yan. Wow. Next, kitang tayo po tayo B8. At ay B8 tayo, kitaan tayo ang kakabsat kayo.
Ayan, unboxing mama B8. Yan. Yes. Dagiti apo iti nagbambanugan ni Kathleen. Agyaman nagkadagiti sponsors iti daytoy apo nga B8 kun mic condenser, may record kun dati kanta ko na po. Ayan. Ayan kakapsat. Thank you. You know yourself, my sponsors from California, USA, from France. We have also from Las Vegas, USA, and Canada, and to all who gave from Macau, China, and Taiwan. Para kayo aming kakapsat, di yaman nakitipan ng sponsor yung datoy. Tadaw sa kapong ag live streaming. Yan, B8. Use your, Mapigis, madadaol nga ay. Di may napastoy. Kaya, Gip gumangat ka. pasom. Ate, gumangat ka gamay. Ay, kawan. Por Diyos. Di mo, Madadaol ya, magmamaya dito tipang katulong o diyas pa. di mo organisuna ng... Oo. Ayan, dati apo ti B8, kakabsat, B8 tayo makina na. Dati tayo makina na kakabsat. Yan. Pasit ba? Ay, pasit. Talaga mga pasit. Dati apo ti B8 nga pang drive na kakabsat kin gagayem. Yan. Wow. Hello, thank you very much. Kan dati gimatang, yan na po. Live sounds card, wired and condenser and microphone. Yan, kakabsat. Yan, okay. Let's proceed to the microphone, mama. Microphone, mama. Kita man no, ada pantini ng itangain pan na. Yan. Kita tayo microphone na kakabsat kin gagayem. To connect the microphone. Ayan, happy watching everyone. Ayan. Kaya mo kasanod pa nang iikwa dato eh. No kasanod pa nang install ta gamiti padamdaman. Por Diyos. Katay ka, di ka mo. Dakano di tayo ti ko ano, ayan ti ganata. Kasta na guideline na. Ayan ti. Ganyan. Ayan, kakapsat dati tayo may condenser ko. Thank you sponsors. Ayan, you know yourself, our sponsors out there. Ayan. First time ever ako makareceive kami ti pakete nga gapo dita Pilipinas, kawanan. Yan. Happy watching everyone. My condenser. Unboxing di Mami Mai. Ayan. Yan ko na naman. Professional condenser microphone. Ayan. Da microphone tayo. Hanalangan nakapimpimang mga live streaming na pimpinastatan. Ada katakatawanan. Ayan. Ayan kakabsat kayo gagayem. Huwag katakita mo na di sa ano naman. Yung mic condenser ka. Ayan. Professional condenser microphone. Sana all. Okay. Dato yun na po datay kuha na. Wow. Mo iti bayad na datoy 4,500 plus datay nagadunga likaw-likaw na pailang idi. Mapan amin nga 20,000 ti bayad na agraman iti pakete na apo may dito Spain. So nga thank you very much kadagi sponsors kakabsat ken gagayem. Daytoy datay kung kunada nga microphone condenser kakabsat. Yan. Thank you for watching and thank you very much to our sponsors. And of course to Mami Mai who helped me to unbox this padala from Kathleen Molina, our treasurer of Liwliwakan Rayao dagiti OFWs ng Ilocano. Mabuhay tayong lahat kakabsat. Yan. Ayan kakabsat kin ganyan. Okay? Thank you. Dayta po iti unboxing iti muna nga pakete nga nagapo dita Pilipinas. Ket sabi ko mata umadupay apo dagiti agi sponsor kanyak tapno ti kasta mayat apo iti panangipadanong ko iti napintas nga live streaming kita kaya. Thank you very much.